Сүйүүдөн жаралган наристеби аппак ууздай таптаза периштеби бала деген жүрөктү толгоп турган кандай ыйык ал сезим дегиштеги балас эле өтө туура зулдап өмүр деген мына бүгүн мен өзүм эне болуп эсилишип олтурам бала менен кумарланам ансайын
track of time, but it's still moving by with no control of it. Just seems so hard to leave. This part's supposed to be the easiest thing. Oh no, I don't know where to go, but I know this. I can't stay here no more. I got to leave. Whoa, I've been searching to find me a way out of here. I've been searching blind, but deep in my mind I see it clear. The route to take me from up this. Turn left, keep straight, make a right, try to find a way out of here. There's got to be a way. I got a map to guide me to a place that I thought I would never find. But it's somewhere not far, 'cause it's right in my heart. Been near the whole time. I don't know where to go, but I know this. I can't stay here no more. I got to leave. Whoa, I've been searching to find me a way out of here. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamçılık menen Ayşar dastarxonun jayıp barыбызды чакырып, бүгүн баталып сиздерден мына кең казан чакырып койгон Акинай кыз кеңиздерин бутун ала жыппайлап, сиздерден жакшы тилегиңиздерди, сиздердин калоо тилегиңиздерди угуп деп дүңгүрөтүп борборгула Бишкек шаарында чоң той берип турган чага. Аны эмес агайындар, жакындар, куда сүйүп бир туугандар бир жакшы маанайды көрсөтүп кол чаап койсоңуздар, Акинай кыз кеңиздердин чотой биз ак ширипте жарайлы. Чаңнарлар Кудайга тыгылсын дейле, бүгүн мына жакшы мысандар биригип, дастархан жээген толтуруп, жакшы бата тилекте Акинай кызыбызга кардап келип отурасыздар. Дал ушул күнү өзүнүн бүгүн кубанычын тең бөлүп, дастарханын жайып барыңыздардан баталайын деп, небере таттуу боло теңеле деп сүйүнүп аткан, өзгөчө кубанып аткан бүгүнкү майрам, бүгүнкү жакшылык ээлерин алдыңыздарга чакыралы. Алды несе өзгөчө бир кол чабуулар болсун, өзгөчө бир сүрөөндөр болсун, алдыңыздарга Акинай кыз кеңиздер келип таттуугандар жакшылап бир колдоп туруңуздар. Бурул Раймалиева жекебиздин коштоосунда Акинай кыз кеңиздер келет. Toyumuzlar kutlu olsun. Akınay kızımızların göz kapkadan baysanlı olsun. Yaşasında hiç kaçan çalınmasın. Müdür ölsün de kol çapma boyu. Can kıragan kızımızlar geliyor. Kuşun güzelim, bana ciddi çiçeğin, kutlu olsun kadın.
жашоого күлүп караса, жашоо Акинайга күлүп карап, жылмайып, керемет күндөрү көп болсун деп бир катуураак кол чыга коюңуздарчы. Жақсылықтар құтты болсын. Пайғамбар істерін төрөгім емес тұрышына сүйінде телевизияны сығарындай Акинайдың рұзун, дені сақ болып, жалпы сіздердің орын атын шығарған, жалпы қырғыз елін атын шығарған ұлы инсандардың жолын жолдаған нәрестелердің қыздардың бірі болсын дейді. Дәген ұрматты аталар апалар, бұда сүйіктік туғандар, алтында олған уақыт сүнттен көріп, бүгін мұнаке ақтілек ақпата беренден кірген жалпы меймандар сіздерін шаңды қолшаңыздар менен Невере татты болот дегенде бүгүн Акинайдын күлкүсүнө жетина тоюп мас болуп алкып турган биздин чоң атабыз менен чоң апабызды жана ошол Актилек акбатасын берүү үчүн бек жан атабызды, эркин чоң атабызды, анан чоң апабызды кол чогулар келиңиздер. Чоң апа неверенин тою куттуу болсун дейли. Бүгүн өзгөчө сүйүнүч, чыны да кубаныч менен сиздерде. Кудай куттуу болсун, мынакей атыңыз аты жарашкан, жаркылдаган неверемиздер бар экен. Дал ушул инсан, дал ушул жараткандын пендеси келечеги кең болсун деп жалпыдан бүгүн баталганы турасыздар. Эмесе агайындар, меймандар, баарыңыз таралган жайсыңыздар, майрамыбызды жакшы тилек менен баштоо үчүн биз сөздү бек жаратабызга тапшырабыз. Урматтуу кудашөктөр, жадак туугандар, сонакей 5 жыл батыры, кетіп қалды, Акинайдын шо тойымен жарқырап жарқырап туралы. Эми Акинайдын биринчи денсаулыктуу болсун, өмүрү болсун, келечеги кең болсун, ата-энесине кайрылуу болсун, имандуу болсун, келечеги кең болсун, жалпы эле бир туугандарыбыз жана кудашөктөрүбүз аман-эсен болуп, жалаң койдо ушундай жаркырап Анан келечекте Акинайбыз эң сыйлыктуу ата-энесине кыздардан болсун, жараган инсандардын бирине болсун. Акинай. Амин. Амин. Тилек кабыл болсун. Барбадыңыз ата. Эркин чоң ата, келиңиз. Атабыздын кегин алай сөзүн курайын. Сиздин дагы тилегиңиз, батарыңыз болсун. Келген эл менен амандашып, жакшылык тойуңузду бериңиз. Сөз чоң атабызда. Usul neverelikte tuşu toyuna getirenler barmara çoğlar bildirip neveres din çoktu olsun arkadaşlar kızlardan olsun ama bazı canlılar din çok kalan taşıp kalan daima düşünüp taşıp konusunda geçiyor arkadaşlar rahmet çok seviyorum. Barbanız şahada. Anara şama geliniz. Siz de jakşı tilek bata beriniz. Бүгін мінекей сіздердің үйлерде, сіздердің үйде өзгөчө жакшылык кубаныч болуп турат. Жараткан кут кылсын дейли. Сіздердің кубаныч, сіздердің сүйүнүч, сіздердің жакшылыгыңыздарды тең бөлүп келген ар бир инсанга жугуштуу болсун дейли. Ушул көрүнүш, ушул сонун көз жумуштан алган кооздукту тарых кылып сүрөтчүлөр бир тарыхка сүрөткө тартып коюңуздар. Çanakta olur babaklar, hurmatlardan çöğü hurmatlayca Siyurkan körsötünü ısmartılığınızdan koyuqda olasın deyli Alemin dastalgan çetinlerine oldurgan Akbatas Bengirgen Campa Kadri Beyik Jaratkan süygör pendeleri Aldığınızdan da damağızlar tatlı olsun deyli Sizde de bunake büyük jakşılık ellerinde toyu veringizler Har biringizler tuğan urup bir doğan oda söylün arasında jakşılıklı mana jidijilder Har dayım dalaşkanızlar sıyıp büyüküde toy olsun degen jakşı dilektiren Aldığınızlar gibi Akbatas'ın ırı korup jakşılığı ırımız bilen ırımız bilen giyiri bergen
Elbisini erkek kızada manaymet kapakta kızmatken Burgun Raymani özeriste çakırağız namağızlar tatlı olsun toyumuzlar toymalasın. Çoraplar tamamızlardan da olsun, boynumuzdan kutlu olsun diye. Çok rahmat, tamamızlardan da olsun, çok rahmat, toyumuzdan kutlu olsun. Motorayıp çırqap çırgın bizden бүгінгі күндің ханышасы өмірі ұзын болсын, бақылы балалық қалайды. Артүрейді ұшындай кішкентай нәрестелердің күлкісі жаңғырсын деймін. Тойымыздар құт болсын, тамамыздар дағы бір жолы дағымды болсын. Ел аман болсын, жұрт аман болсын, ел ішінде жаныңыздар аман болыңыздар. Сіздер үшін, кішкентай бөбектер үшін ел аман деген шығарманы қалапамыздар.
Bunu Reyniyor. Çok rahmat. Эме, урматтуу меймандар, sevgili konoктор алдыңыздарда мынакей жакшылык элере жайган дасторкон үстүндө түрдүү 25 тамагы дал ошол даамдардан алып отурмуздар. Анан эми сиздер тамактанып аткан кезде биз сиздер менен кичинекей суроо жооп кылалы. Бүгүн Акинайдын тарыхый күнү, бүгүн өзгөчө майрамы. Билген бар, билбеген бардыр. Биз сиздерге суроо салалы, билгендер кол көтөрсөңүздөр берек берип салалы. Мейли, ошентели. Урматтуу коноктор, бүгүн эркин сезип отурыңуздар өзүңүздөрдү. Эркин акабыз менен анан апабыз 300-400 киши чакырып эле неберенин тоюн берсе жарашмак. Бирок мынакей жүрөккө жаккан пейил сүйгөн инсандар башын бириктирип, аз болсок дагы саздай отуралы деп бүгүн төгүлүп чачырып, түрдүү 25 тамак olan ак дасторконун жайып бүгүн бир өзүнчө кубанып турган чагы. Анан кенен отуруңуздар, сиздер канчалык кенен отурсаңыздар, биз дагы кенен оюн соокко уюштуруп бир эстеканалык той кылалы. Мунун баары кийин кыз затында слайд-шоулук көрсөтөбүз. Анан калп мен ошондо ушинтип койсом болмок экен деп өкүнүп каласыздар. Анан эми алгач Бекжанадан жетектеп келген жалпы Камчыбектин ата журту бир туугандуу аталар каякта отурасыздар? Кандай жакшысыздарбы? Жакшы келиңиздерби? Куш келипсиздер аталар. Малайлар жакшы той сиздердики. Мынакей көчөгө үйлөнгөн уулуңуздар бүгүн кызды болуп. Баракелде, кут болсун. Анан эми Акинайдын тарыхына кайрылалы деп кесиптешим айтканда сиздерге суроо жооп кылалы. Тапкандар болсо кол көтөрүп коюңуздар. Боякана жайып отуруп алыпсыз, булар бизди чыгып баралы. Батма келсин бул жерге келечи. Биринчи суроо эмне болсун? Акинайдын туулган күнү, айы, убактысын ким тапты? Акинайдын туулган күнүн, айын, убакыт саатынан бери ким билет тапты? Кол көтөрүлөр, абдан көп болуп атат. Кайсы дасторкон өзгөчө кол чапса ошол дасторкон баралы. 1, 2, 3, 1. Балким жагын билип кол чабып атасыздар, жөн эле кол чабып атасыздар. Кайсы ким болосуз бу жакта таанышам атыңыз? Аида. Айдачы ким болосуз жакта? Бабушкасы. Анагачы бабушкасы. Мына ушул кишиден сураш керек да. Сиз кызымдай эле көрүнөсүз го бабушкасы десене. Эми келиңиз. Кайсы күн кандай көңүлүңүз? 2000-жыл, 12-жыл, ой, 20-жыл. Эми бул эже түшүнүп коюңуздар, эрте келип кичине фуршеттен сепеп баргандар. Тамак айтам. Шашпаңыз. Деймиз, суу ичиңиз. Шашпаңыз. 2021-жыл. Январь. Жаным эчем, не деген акыл туура эмес. Жөлү узун болот десемчи. Эже бир жакты жакты. Сиз дагы туура эмес барет. Суроо чоң апа жанында отуруп айтып койгон жокпу? Аяк, честный болсуңуз, сиз кимиси болосуз? Таанышам балким. Бул жактан Айжандын абысын. Опа. Ошондо көрүнүп атат, ий. 2021, 10 февраль, таңдамал, где-то 5-6 отыз. Примерно. Ал убакта сиз уктап аткансыздар, айткан билесиз, туурабы? Ошондо сүйүнчү керек. Баракелде сөз жок. Туура 2022-жыл 10 февралда таңдамал ушу бизге дагы сүйүнчүрөшкө 5 атып отосунчу. Азамыз. Браво. Сиз эстеп калдыңыз, бир приз. Эми кийинки суроону берели, туугандар. Дагы суроо барбы? Ооба. Акинайдын төрөлгөндөгү тезистен корккон килограммдан канча килограмм болуп төрөлгөн ким билет? Мына сага. Кызыгыйын баштады. Акинай, чоң апа айтпаңыздар, а? Жардам бермей жок. Төркүндөргө тартып ийбей жок, чоң апа. Лия. Мынакей, таптап шектай. Айтып атат окшойсуз, да? Айжан, табыштырып айтып. Акинайды төрөлгөндө алгачкы 5 килограмм канча болгон? Салмак. Канча? 3 килограмм 800 грамм. 3 килограмм 800 грамм, Жок. Жакындаш керек болот да. Мына атаман сұрайыншы. Ата,
3 kilogram 200. 3 kilogram 200 gram. Çok ayısın. Вообще çürüm saldılar mı? 3 kilogram 500 gram. Azamazsız. Turamız. Ah gelin sizce. Hayatımızda evli bir yandan alışanımız. Niye? Aycan'ı var. Özü şok olur da. 3 kilogram 300 gram. Turamız. Özü kança ben aramı sanırım. Sen bilmiyordun da. Bana iyice toşun kapı. 3-400. Ah, çok. Yolda özü kança bolgunlar. 3 kilogram da 4 kilogram çek bolgunlar. 450. Emmi. 4 lira 200 gram dedi. Bilme ister beni. Ne vereyim ister kaçaklara. Al kaçak şu mu? Bolsun suyu içine kuday dursa caynada mal çıkana bir kasal. Kaçaklara mı bir öndekine balança değil. Ben onu ustalarım. Ben taktığına ayıp bağlı. Akinay kızımızlar dönülüğün damına çıkı salmağı. 3 kilo 880 gram balon peygamber. Kuday kızımızlar. 3-800 de kim ayıttı lan? Canımlar benim. Kim 3-800 de? Sen böyle 80 gram dedim ben almışsın ben veririm. Emi, boyun ölçümü gibi de boyun ölçümü. Boyun açalım. Ya, boyun ölçümü. Hakikaten Sizge de suyuculuk aytıp da duralım esinizde. Prosto salmanı unutup kalmaz. Boyun esinizde var. ne ki? 22 santimetre. Boy mu? Hareket adam. Olacağım var mı? Buna paylaşalım. Alğaçkıda söz atın kim koyuptur degen suro janımızda kırgızlardan. Atın kim koygan? Papası. Kaç ekber? Ben variantlarını aldım daha böyle. Atın kim koygan? Neçe et görüyoruz? Geç. Gel bakalım. Çok ataslık koyalım. Çok atası koygon ne diye koygon. Bir git çok ataslık koyalım. Canım apa. Taran canım benim. I love you was. Doğru taptınız. Erkin çamatağız koydu dep sizler bilesizler da. Biroq kamçıbek koyup durup atası koydu dep koygan. Koçak oldular. Doğru atamaz. Kamçıbek özü koygan. Biroq çamatağ üstünde salonu var. Esten çıkarmayın. Akinay'dın en alğaçkı söylegen sözü. Neden dili çıkan? Mesela. Ata, azamazsın, harekette, karakter, jalan, mıhtı insanlar, bunu uyguladı mıhtı bilgen insanlar çalıştı. Hani akırkı sıra olsun, Akinay'dın жақсы көрген, Akinay'dın жақсы көрген, kıyalımları, oyu, nege kızgar? Kızı uzu. Biz azga, soğuk da bir konuda. Hareket edecek. Konçalar olsa adınız kim? Herkese bilgi eklemeyin. Hareketler. Kutu basınız sizlerle. Emi, bana bu şol Akinay torasında sizlerge bileşik öngü ataylık tarih kıldık. Emi, dal şol Akinay müzikimizlerden bugün münenge tuşo toyudun. Jetin albay suyunuk gerek bolsa жүгүрүп белегин камдап жақсы сөзін таңдап келген инсандарды азыр жақсы калуу тилекке чакыралы. Бүгүн сиздердин той, сиздердин жакшылык, сиздердин санжырада өзгөчө кубанычтуу маареге болуп атат. Колдон келсе бийлеп чыгыңыздар эмесе сөз. Жалпы аталарыңызды, апаларыңызды ага жеңе эже баштаган биздин ата жұртты чакыралы. Эмесе Бекжан атабыз баштаган Алымхан эже, Шайкүл эже, Свет эже, Гүландар эже, Мирбек, Аида, Улан, Гүлназыр, Раушан, Кубанычбек, Жаңылай, Кайрат баштаган ата жұрт, аталар, апалар, ак батасымен келген биздин жалпы коноктор бийлеп келген. Той сиздердики. Аталар, апалар бийлеп чыгыш керек. Жөн чыккан жарабайт. Thank you.
Apa? Çıkınız. Ana çalıp meymanların ne da içinde olalım mı? Yazın altına. Abi sorma taşlı olalım. Tığlar. Bundan keyingi kalı tileke qanday beylep çıkış керек ekan apamdan öğrenip alыңыздар. Sizler üçün master class. Apam toydun kişisi ekan. Apa, hazır biz sizge belek beremiz, janagı beyti bir qaytalap qo'yasiz, ha? O'ltirmanlar, jön ele qarab turmay qo'l chaqib turыңыздар. Mana shuni bir apamdan bo'lsin qo'l chaqalar. Priz studio. Qo'l chaqalar. Şunçalık şirin mıhtı bilen söylegende bugün toydan üstüne çıkmaydı lan ama onu ben sizge. Barkanınız, baca vermesin. Çarapan, ene, hormatly ata-onalar, jarımlar istep turumuna key barыңızдар, çoğulu olup geldinizler. Albatta bata bereli dedinizler. Oşol batalar aytılsın, kalolor жаңырсын. Uğup atkan meymandar, tegiz kulak salıp turыңыздар. Antkeni kalı tilekte uğup atkan noktorgudagı belegimiz var. Al belekte alуунун жолун айтайын. Олтурган жерден кантип белек алсаңыздар болот. Аталар, апалар азыр каалоо тилек айтат. Каалоо тилек айтканда биз сиздерге бул үндү коюп турабыз. Ушул үндү жакшылап санап туруңуздар. Каалоо тилек бүткөндө канча жолу жаңырганын ким так туура санаса, дал ушул белектин ээси болот. Ev yakınında kim başlayı verelim? Sizler sanayı verilmezler. Kimden başlayınız? Gelinizden, bir yapağız bizden, Salamatçılarga urmatlı bugün toydum meymanları. Bugünkü toy ayıga alıştı olan biz için Antkeni, Akinay kızımızdır. Tuşa sığın olandan nagi çurka türet kızımız. Uşu erkin, anara, Amçibek Ercan. Toylar mutlu olsun, ömrümün uzun olsun, densolukta amançılık olsun. Kızınızın yolu şıdır, açık, amcalıklar olsun. Oylanan maksatına yetsin. Kızınız bak muhtava yolunu olsun. Geleceği yem olsun. Kırgız'ın en süyüklü kızlarından olsun. Bağrımızın batarıyla da kuşumuz için. Biz ayrıca çıkartlarda şu toyunuz mutlu olsun özünüzge. Akinay altışkanlar isteye bizim üçümüz. Karaçı dönelim, sümülenler. Alanlarımızda en soğuk amançlık, var olalım, bay olalım, bir olalım. Amin. Allah razı olsun. Beraber başlıkçılar var mı? Bayken öyle hiç mi? Geliniz bakın. Sağ hormatly bugünkü geçen konuklarım, hoş gelipsizler. Bugünkü şu Erkin Ağa, Cenge, Amcı, Aycan. Bugünkü şu Akinay kızımızın toyu olsun. Akinay kızımızın жаратканы şu iki dünürlük baktılılık versin. Onları жолу açık, şıdır, baktılılık kızlardan olsun. Biz sınıftangan Kırgızstan'da emas, Kırgızstan'da tanıtkan kızlardan bolup çoğuyuşuna, biz sınıftangan kızlardan bolup çoğuyuşuna minbette Kudaydan bileyiz. Bugünkü bergen bakanın bari kabul bolsun. Sergeler rahmat.
Çağırma, dileklerin vardır, kabul olsun. Cıratkanın kulağına jetsin deydim. Oldu mu? Hiç kim kalan yok mu? Süretçini çakıralı, toyelerin ortağı boş bolalıдағы tarihi bir süret kılalı, este kalınan süret olsun. Oldurganlar, kalı dileke koştu aldığındalar elimizde. Hayırlı olsun. Yes! Birikine kalsın, bir kalpak kapçıya gibi bir kalpak düştü rahmat. Neydi, uşağa cırt silip atқанда жаңырған үндігін санады қолы көтересің. Sana kadar oldu mu? Ya. Devletçe, tuğanlar adottağıdaydı. Biz hazır 1-2-3 degende qayсы дастархан өте қатты қол чапса мен ошол жаққа барамын. Шында білем. Ким шайыр отырады? Көрсетіңіздер. Мынау дастарханда өзгөчөлүктү айтайын ба туғандар? Үйреніп алсаңыздар болады да. Мынау ежем қиқырып береді екен. Шын 10 кишиге тұтып қойып қойып мына ежем қиқырып береді екен. Мынау ежеге екі қолды көтеріп тұрып. Өзгөчөлүк. А мүмкін жаңылып қалышар. Қанша жолы жаңырды. Егер азыр тапсаңыз музыка шығады, таппай қалсаңыз. 3 dedim o. 3. 3 жолы жаңырды. Көріп тұрасыздар, көп дауысында белектің нейлері бір ғана сіздер боласыздар. Анан еме, чамапа, кетпей тұрсаңыздар болады. Аткене азыр ұда тағы бір инсандарды шақырып сөз беріп алалы. Аткене күн салқындап қалған кезде, анан ешке шығып көрілсе, қызымыздан түш олсын кесіп кішінеке балдарды чұрқатамыз. Ал еме, азыр кеттің кезеге, сөздің кезеген, дауысыл біздің жақшылығымыздағы төрімізді көріп болып отырған өзгөчө сый меймандарымызда. Алар кімдер? Құдай деген сөзге бір тұлға жетпей, Құдайдан кейін бізден құдағайлар Акинайдың жалпы таға жүрді, айжаман төр күндерін шақырады. Мәге Құдай деген сөз, 1000 жылдық болон деген сөздің тұрышыл оқшайды. Ар бір жақшылығында, ар бір қуанышын тек бөлішіп келеді. Қанды бұлы сыйлы мейман болмақ тілек атпатын ешін. Ана меймандыңыздарға чоң ата, чоң апа таяда баштаған құдалар, Гүлжан, Тайже, Иса құда, Байрактыр құдача, Бекжан ата, Өкіл ата, Өкіл апа, Қожабек, Нұргүл, Шабдан, Роза, Шафқат, Бақтыгүл, Сағындық, Наргиза, Данияр, Нұргүл, Урмат, Зарина, Айчүрек, Адина, Айдай, Әсел баштаған жалпы Акинайдың таға жүрді құда-құдағайлар, 1000 жылды құда сөйлер. Келіңіздер. Дейдіп шығамыз, тайып келеді. Жаңа апамды бейгілер балыңыздар ма? Кеп келеміз. Келеміз, тайып келеді.
kişiler bana uşlar. Yemin aranızda ne yapalım dalayım. Canım beşim gelmiş. Bu da çay. Tuğanlar, bir kim oylap tapman dese men 100% bildik menen aytalam uşuna jikam oylap tapsa gerek. İşenmeye taslarını karap durumuzlar hazır. Ana jönele karamay kol çıkap durasızlar ha. Biz belik tapsıralı jikam. Bir yerine gelmişek başat konuşacak. Paris, stüdyo. Öyle eski kaçının dayanması gerek var mı? Başınızın yuvarlak devreye gel burası. Yuvarlak sizde. Burası yuvarlak bayıla geçiyor. Barmanımızlar bıda bilir. Emi, dalışıl insanların dağı geri tattı. Bugün özgürce kuvanı menen gelişti, suyunu menen gelişti, suyunçunu alıp gelişti. Anan Kuda-kudagaylar gel aytып atkanda dağı, uğu atkan koloktorga belek beremiz sözsüz. Al üçün бұл рет санай тұрған үнді уğu alыңыздар. Ушул үнді жақсылап санап тұрыңыздар, белегім мықты. Ені ақырындап сөз бастайын, апаман бастайын. Жаным апам жақсыздар. Қандайсыз? Қош келіпсіз. Акинайға бір бата беріңіз, апайым келіңіз. Akinay ak çoktoy ak cüstü çoğun uygun kız olsun. Akinay degen yani vaktılı, talaylı, iş diktü, iyi çoğunda iyiliğin iştü, usta olsun. Anın yine tası aman esendin solukta olup, çoğuna tası, özü tası var, aman esen olsun. Yenge cütka tırışçılık versin. Yoldaşıdır, yol ışıdır oluşsun. Din solukta oluşup bağlı, aman esen boynuna şu hayvanlarını dağı. Akınayda oğlum dağı, nereleri tolsun ya. Çöbereleri tolsun ya. Yaşadığları taları, çoğun tası, çoğun esen. Boşalarını rakatta, boşalarını rakatta bilelim. Çoğun yiğitlerde yetiş. Baktığını talayla oluşsun. Hareketler. Apamın yaşına cepeliler. Amama böyle çalışıyorlar lazım. Canım apa. Apa beni tanıdınız mı? Vay. Patelep tukalas. Vay ileri size kızlarla üstten parmadı mı dedi? Bakma. İyi mi? Çok dayanıyoruz ha? Dayanıyoruz. Geliniz. Koda. Mecitdегі барның хан боларын кімбетті Қырғызда жақсы бір неме бар, сөз бар. Менің қалғаным шо Акинай қаныша болсын, аманезен болып Қырғыздың ең жақсы қыстарынан болсын. Аны тапқан ата-енесі, чоң ата чоң енелері аманезен болып, ұжының ең ішінде оған жүрсін. Өзгер денсаулықты болла, аманезен болла. Barakelle, barakelle. Kudama bir jakşı belek verelim. Kuda uzun bolsun, yaşınız. Ezreşke çıkıp tuşu keseviz. Sizge bir kalpak ısıvasın. Başlasın. Dayanlar, geliniz. Assalamualaikum, salamat mı? Salamatlar mı? Dağıtları, Ançıvek, Aycan, Vahavar, Akinayışlar, bugünkü saltanatlı Jaşnakay toymanının kutlukdayım. Sizlerin uyda mına ötkönde toylarda aytlattılar, jana aytkanday bu Jaşnakın ertege geçişi olurken mına vatele vaqt ötüp Akinay ekranız çok kaptırıyor. Үйүңөрдө ар дайым той болсун, жакшылык болсун. Ушу силер балдардын, неберелердин, кыздардын урмат сыйын көрүп,
жакшынакай жакшылыктарын көрүп ийгиликтерине күбө болуп жүрө бериңиздер. Ден соолук берсин сиздерге, аманчылык. Анан Камчыбек менен Айжан ушу кичинекей Наристе силердин кубанычыңар болсун ар дайым. Жакшынакай Камчыбек өзү аябай Акинай кичинекей болсо аябай карап турат да. Жана байкап калдым, жана чоң мишка бар. Деге эң барса чыгарып үчү деген токтоп калды. Анан байкабасаңар жаман, Акинайга кичинекей болсо, коркунуч болсо действует. Молодец, жакшы. Анан эми өткөндө бир кичинекей нерсени айта кетейин. Жаңыдан басып атканда видео жиберишиптир. Карасам, Куда төрдө турат, Кудагы бияқта турат, Камчыбектин айынан тиякта, Махамат отуруп, бар терик болуптур. Жаңы басып атат. Анан карасам, деги Акинай басып жүрөт дагы, шарик тепкилеп жүрөт, футбол ойноп. Ошентип басып кетти. Эми ошо баскан жолу даңгыр болсун, ар дайым ачык болсун. Ошо силер жана кубанып, баарыңар ортого коюп карап отурасыңар. Ошол біз силерди кубанткан, сыймык танткан, ар дайым ушу баарыбыз ошол жакшылыгына, ийгиликтерине, жетишкендиктерине кубанган учурларыбыз көп болсун. Ден соолук берсин, жакшынакай чоңоюп, дагы далай тойлорунда чоң бололу. Аман болуңуздар. Ушу кызыбыз кыргыз элине төзү көрүнгөн Жакшынакай элге кызмат кылган мыкты кыздардан болсун. Toylar toylansın. Barakalla. Tayata. Mıktısın gettin ayttınız. Baykap aldık. Al üçün belekti biz tandap aldık. Kutlu жерден кур чыкпады Кыргызда. Микрофонго bir приз алмашалык. Kılatmalı. Gelingizler. Kıla kimge vereyim? Layaklaştık. Kimge vereyim? Kiyik sözdü. Tayine. Yok. Ha, evet. Kim geldi? Ökülada soyda. Örgülece. Tayeciler var ha? Tayeci. Kudagay nebedenizden beş büyük жакшылык болсун. Турам аябай сүйүнүп, ушундай жакшы настроениямен жүрөсүздөр, ошол болсун. Небеңиздер баскан эсе жакшы болуп, жолу даңгыр болуп, ушул аман эсен чоңоюп, кийин силерди сүйүнчүгөн кубанткан жакшы кыргыздын тойсу болгон кыздарына болсун. Силер ар дайым ушу Акинайдын жакшылыгына сүйүнүп жүргүлөр. Камчы Айжан кызыңардын бүгүнкү жакшы күн болсун. Экөөң ушундай жакшы ата-энелерден, бактылуу ата-энелерден болуңар. Акинайдын атынан дагы кичинекей табышкан келе берсин. Ушул чоң тойдун башталышы боло берсин. Ошол үй бүлөңөр менен аман эсен болуңар, жакшы жүрүштө болуңар, эл журт аман эсен болсун. Рахмат. Айжанның улуу агасы, ошого сөз береді. Тайекке келіңіз. Саламатсыздарбы? Кудагы Айжан, Камчыбек тойлар көп болсун. Ушундай жакшылыктар көп боло берсин өңүздөрдө. Биринчиден элеңиздер, кубанычыңыздар болсо, бакыт болуңуздар. Ошол Акинайдын баскан жолу шыдыр болсун, ар бир таштаган кадамды баарыбызды сүйүп көргөн кыздардан болсун, заманынын талабына жооп берген болчокто алдына койгон максаттарын баары ишке ашкан бир жакшы бактылуу кыздардан болсун. Ошол кызды тапкан сиздер аман болуңуздар, эсиңизде болуңуздар, дайыма үйүңүздөрдө көп жакшылыктар болуп, көп жакшылыктарды чогултуп чоң рахмат. Чоң рахмат. Куда тайекке бар калдыңыз. Жарашы билдирели. Келиңиздер. Анан Бүгүнкү биякта отурган жалпы коноктор, кудалар, Айжан, амансыңар. Сиздердин кааларым чын ден соолук, узун өмүр, кызыңар бактылуу болсун.
ошол ар дайым эле жакшылыктарга жолугуп жүрө берелик. Акинай таптарына денеси аман болсун. Камчыбек менен Айжанды тапкан алардын да денеси аман болсун. Ден соолукта ошо дайым эле ушалар жолугуп жүрө берелик. Арманыңыздар. Өкілата өзбөр, өкілата. Келіңіз. Бүгін неберелі болып жетімен отырып, сіздің де болсын жақсы бір тілегіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті осы жердегі отырған жалпы қонақтар, жақсы сау-саламат отырсыздар. Еркен құда, Анараудағы Қамчы, Айжан. Бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Бұл той ұшы Акинайдың тойы болып тұрады. Акинайдың өмірі ұзын болсын, келешегі кең болсын, бақытты айлы болсын, артынан дағы көп нәрселерге ерістік берсін. Еркін нар өкімі ұшы анша жерден тағыланып, боғыны тағыланып жүрер еді. Өмір өзі болсын. Анан кейін Акинайға қаларым ұшы Құдайдың бұйырған болып, келешегі кең болып, кейін қырғыздың атаған шығарған қыздардан болсын. Өміріңіз болсын. Арманыңыз өкілата, жақсы келіңізге, тілегіңізге разышылық білдірелі. Өкілатаға срочно бір приз. Өкілата, батаңызға чоң рахмат. Ана мен сөзіме қосылып, қуаттағаның үшін чоң рахматты өкіл апа өз қолыңызбен тапсырып қойыңыз. Kutmandu geçinizler menen, hurmatlı Kudayдын meyvandары, hoş gelipsizler. Biz dağı жетti almaya suyunup, neveresinin birge tolğununa suyunup aybay, kuançız, koynuzga batpay turgan kez. Uşu neveres jolu baysaldı bol, aybay ataptı insanlardan bolsun. Жоқ дегенде рахат эжеси менен махаббат эжесин тарткан красавица кыздардан болсун. Айжанканын аркасынан уда тапшыкаларды алып келип, могу менин кудагымды жүдөтүп эркин экөөнү. Койколондотуп эле көчөдө жүргүзбөй бактыр үйгө отургузуп коелу, бөлөп койгула. Мен ушу небереме бир куплеттин арнап коеюн. Неберени кимдер сүйүп беттен өппөй, небересиз бул турмушун кызык өтпөй. Neverenin gülgönün gör süylөгөнүн, Акинайдын бүгүнкүдөн эртеңгиси рахаттуу демекчибиз. Ара келди. Болды окшойт, Куда? Тайра болдубу? Тилектер айтылдыбы? Эми сүрөткө түшүрүлөр, тарих болсун, эсте калсын. Белектерди тапшырганды унутпайлы. Олтургундар, кол чыгарыңыздар. Тайгиле. Куда сыйындар? Ökülapa başlagan жалпы Акинайдын тагажырынан bir kıl kuyruk 129 bin sol, 2 kalpak, 3 jolum, 2 şarf düştü. Rahmat. Çağırıklar. Geli, kuda-kudalardan gelmeyin otkanda
ел санады, санаған бар ма? Болды. Я. Апалай. О, таптым. Сіздер халық елек айтқандар, ұғы атқандардан сұрайын, ұғы атқандардан. Жақылған жоқсыз ба? Жеңе кереміз. Қанша жолы? Бісміллә. 6. 6 жолы Шаңырақмат еме, бардыңыздар бөрісі, алдыдағыларда қырындап алыңыздар, ашқазанды көздей салыңыздар, жаратқан бардыңыздарды бүгінгі күнді көріштіп тұрғанына шүгіршілік келтірелі. Барыңыз бүгінгідей күнді жақшы майрамдарда, жақшы салтанаттарда жолыққанға Құдайым насip етсін дейлі дағы. Біздің атымыздан сіздер үшін бір керемет шығарма болсын. Дал сондай күндерді жолыққан қандай жақсы, Құда достар, аяштай жаталар. Тамаққа тартылып қойыстар боласың. Бұрысадағы екеріңіз бар, адан келірді, ұшыды да біліп қойыстыр, Әмен. Құдай күнді қылсын, құрметті жақшылық елері, жақшылықты тең бөліп келген жалпы меймандар, қонақтар. Қамшыбек мырза, Айжанайым, бұрыса білектерді қамдаңыздар, анткені азыр, жалпы бардық меймандар, аталар, апалар қоштоп, бардық қонақтар ешке шығалыдағы, Құдайым құт қылсын. Акинай қызымыздың тұш болсын кесіп, ошол жерден ұрықтайлы. Урматтуу ата-энелер, кичинекей балдарды дайындап, бұлттарына кроссовкаларды кийгизиңиздер. Азыр эшикке чыгып, чын курсаттуу балдарды чуркатып, буйруса кызыбыздын туш болсын кесебиз. Жалпы меймандар жүрүңүздөр эшикке. Туш болуңуздар.
Acabay kıymıldan Kurerke bıygılgan Geçine kol doğru Bıytıygan bıytıygan Cumuştan gelsem süyüntüp Hata dep kıykırgan Cumuştan gelsem süyüntüp Hata dep kıykırgan Gömülüm ergip Gökköce demin Aylanır ele Senden gedeyim Zoru dangır olsun. Hiç kaçan müdürlüğe durmuşta iyilikler köp iyiliklerge yetişken mıқты kızlardan olsun. Ата-энеси, çoğ ata çoğ tuğandары şunun kuvanışlarına kuanıyla güve olup жүрө bereli. Amin. En son. Çağatay. Amin. Amin. Akinoayımız ömürlü vakti olsun, ata-enesi kayrımdı olsun, imanlı kızlardan olsun. Gelecekte en sıylıklı Kırgız'ın kızlarından olsun. Geleceği gen olsun. Amin.
Детство, не вернуть обратно.